Ata gelmesin cayın bakıramam gördü kadın kırın derime ana gelip yok da kız dedimen kalmaz yüktep kız az vakit yüktep kız havaya bastava geldi zahırga dedimen kalmaz yüktep kız az vakit yüktep kız havaya bastava geldi zahırga dedimen kalmaz yüktep kız az vakit yüktep kız havaya bastava geldi zahırga dedimen kalmaz yüktep kız az vakit yüktep kız havaya bastava geldi zahırga dedimen kalmaz yüktep kız az vakit yüktep kız havaya bastava geldi zahırga. Жақсы, үлгіліге мұруға біле. Gödöle ündü hayran göz, seninden bölük jaş ketet. Hayran mana sölgündü, Kaşgarda kalgan san düğünü. Abuke göböl şaltar aram, keçe kançıga çene bölgündü. Arvay darvay ekö. Yüreğimden girip, geceleri uzmayıp tak saklap, ha boyuna
Ömürbek Akbek. Amin. Gönlüne geri türlümüzde Hakan'dan basar Hakan'dan basar Hakan'a diye mandede Hakan'a gelgede Hakan'ın kapal dede Uçuyu soydu Hakan'ın tasibon dede Dinle basar Gümrü sağlık karata Hakan'ın karata Bölümgende bölümdük Bölümdese bölümler Bölümden da bölümden Orada olgan tutuka Onun ayağını tutuka Gece sözümün yolunda Ömürbek Esenoğlu. Gitti. Бұл әне биринчисин Казанга тийгизип өтүп, андан кийин салайын деген чечимге келген экен. Азыр Рокки менен Тайгазанды көздөй жакында бар Эсенұлы Өмүрбек. Так, бұл эми бийиктик командасы Кудай берсе бұл турнирде мыкты чындап такшалап, Кудай берсе кийинки турнирлерде бұл командадан мыкты оюндарды көрөбүз. Эми алгачкы рет жогорку лига Эдилжан ошентип азыр жерден алды. Актилек аргымагы менен ойнатып атат. Нуржан Мелисбек уулуна өткөзүп берүүнү жазады. Нуржан Монгол менен баракелде. Алгачкы салым мына 4-чү минутада Ынтымак командасы. Кадимки Мелисбек уулу Нуржан Эдилжандан өткөзүп алды дагы мындай болгон керемет салымды орундатты. 1-0. Эсеп 1-0. Тайгазанды көздөй барган Өмүрбек жанында Ташим Айлыбашев тосуп жүрөт. Ташинин Шерой аргымагын билесиңер. Жазамамы киребиз. Жазамамы киребиз. Ошентип мынаке жазага чыгып атканда дагы, алмашууга чыгып атканда дагы командалар жаңылбастан өз учурунда кирип өз учурунда чыктылар. Эми Ынтымак командасынын кайрадан дагы бир чабуулуна ортоктош болуудабыз. Достук командасы туюк коргонууда. Азыр Өмүрбек Эсенуулу Байтору менен жекеме-жекеден ийгиликтүү болду. Чабуулду көздөй өз аракетин көрүп аткан Өмүрбек Эсенуулу ал эми Достук командасынын коргонуусун көрүп атасыңар. Өтө мыкты. Мынаке Исхак коргонуп жүрөт, Кубантай өзү баш болуп жүрөт. Азыр Тайгазанды кургак сактап калуу Достук командасы үчүн эң маанилүү учурлардын бири. Эми Кубантай жармашты Өмүрбекке. Железный Куба. Азыр жанында Эрлан жүрөт. Мына жерде ак шымды кийген Нуржан келет. Кубантай Суусамыр менен Төлөпбек. Азыр эми Төлөпбеков жармашууда дейки оюнчуну бирдей жапкан. Көрүп атасыңар Фархат Бейшики. Кубантай акырындап сүрүмө топ менен атаандашынын Тайгазанын көздөй жакында бара жатат Кубантай. Эми кандай амал кылат? Тайгазанга жетип барды. Коргоочулар бар, мына Кубантай алды дагы. Алгачкы салым Достук командасы. Atsız gelgen çuruğu, ak mıktısın bingizgen, kolsuz gelgen
Kuantay jarmachıp жүрөт. Kuantay Өмүрбек Байтору менен Тайгазанга жетип барган Өмүрбек бирок алдында Достук командасынын коргоочулары азыр карыш жылбай тургандыгын көрүп атабыз. Эми кандай болот? Өмүрбек азыр ушул жерден салым сала турган болсо 2,5 мүнөт убакыт калды. 2,5 Байтегин өткөзүп алды. Өмүр Оморбеков аутка чыкты. Аут. Hurmatlı Germanlar, uşul oyununu kütkөн Germanlar. Hazır kaysil komanda utsa da utulsa da Айдасыкай, молодцы, ребят. Молодец, Hemen çıkartayım bunu. Dinletme. İndirme! 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 İndirme barak. Bir sotka bana. Здравствуйте. Çıktı finalda 23. mayda oynoyt. Alime Dostluk komandası 3. orun için betteşe. Sүйүнүчтүн чеги жок. Нуржан Мелисбек уулу баш болгон команданын өкүлдөрү кубанып жаткан чагы. Ал эми Достук 3. орунга ойнойт. Amin. Yiğitler bileğe karı gitmez. Dostluk komandası. Kalay bandana gireriz. Dostluk komandası. Dostluk komandası.
Atandaşlardı sıylaylı. Dostluk komandası sizler ülgü olgular. Gelgili. Intımak komandası ketmegili. Buna hemen. Edilcan. Ha gemi Ömürbek'e ötközü verdi. Ömürbek Esenoğlu. Altın yol salsa mekinin sonunda Ömürbek. Nurisman. Buna yeme hazır. Yakındap geldi. Mümkünçülük var, salındılı var. Oşurdu Ultima komandası. Dostluk komandası. Ortada oyun. İyi mutlu oyun. Diyarmanlar çıkar lan. Hey Diyarmanlar. Sevgili Sincan'ın batıraman gördüdüm. Kadın kırım dilimi. Ana gelip yok da göz. Benim kalmaz küçük kız. Az vakit küçük kız. Havara bastava. Yıldız bakırga. Benim kalmaz küçük kız. Az vakit küçük kız. Buraya hazır. Yakındap geldi. Mümkünçülük var, salındılı var. Elinden geleceğin bugün ayrıl. Al üçün mekeninde süy oygan. Jengişke talabı sengsep жүргün. Elinde can dönöndü gelen oysun. Tar jolda taygalansa kança canın. Bagıttan halga degen çarçabagın. Kırılmaz. Dostluk komandasının yetekçisi Aybek Mırzadan 10.000 so'm ketdi.